Nya narokon le belah meleh bagi dengahai aki sen si banja pertama fon gepenan kolbi menyambut hati tanile gata sinan rukun niat di dalam kolbi lain hai aki di sinan hana di sinan ilmu sifat di Rabbi mandum netukri pukasat hamba di dalam hati yang tersembunyi Allah netukri tanile gata mekan ilmu sifat di Rabbi panen netukri cukup rahasia menyang kedua gepenan kauli lidahai akibut yang kerja limang baru konta monglam kauli gebangsa bagi batip-tip jemba pertama fonor konta kebi dua hai aki fatihah gata keleta baca bata dutahyud temayang kepen selawat benar kelimang salim betengku turi tamang lam qauli limang bokana di sinan sama asifud di Rabbi Allah hai aki gedeng gata yang tak baca dalam rukun kauli dengar le Rabbi yang lidah baca mekanan sama sifat di Rabbi katakan tuli Allah Ta'ala temayang keleg penan fi'li sinan arti tebuh kerja tujuh baru konta manglam fi'li dengalon kencri cibiling sa yang kefon tadang badan bertepat tahadap kiblat timangan dada kedua ruku akhlak i'tidal mewaba asai tadang yuhmula kepetngan sujud perbuatan badan limang hairakan tadu antara tadu lam tahyud temayang keenam tujuh hairakan tertib benar di dalam fi'li sifat di Tuhan mesifat basara Allah Ta'ala lam support buta tadang sembahyang Allah ne pandang ne kanan gata mekanan basara sifat di Tuhan handeh ne pandang lam support buta handeh ne kanan gata sembahyang maka ke Tuhan tak tuduh buta baleblah rukun dalam sembahyang kalahlon pedang kasempurna saboh lam qalbi menit di sinan limang hairakan lam kauli nama tujuh lam fi'li jita mongkenan jumlah hairakan melebakana meleboh sifatnya milik Tuhan jita mongkenan cibiling sa yang kefon ilmu sifat di Tuhan Allah netuban menit digata kedua sama sifat di Tuhan Allah netuban yang lidah baca yang keleba suara sifat di Tuhan Allah netuban nekalan gata lam support buta lam tengah malam Allah ne pandang deh ne gata maka kehabeh lon beri jawaban rukun sembahyang gebagi bangsa ngana sifat Allah jita mongkenan menyesalahan pebetoi sigra